بله تماشاوانین هجا هر لسر بابتا بردوامی گرتنا سیاست مداران و اندام و آلیگرین انکسی و سرکرده نوی جا آلیه چکدارین پیده و می بچن قامشلو لگل برز محمد سعید الوادی اندام کمیتا ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ماموسته ما تباش به ما تباش بسالت ماموسته جبرچه پیده ده گرتنا سرکرد و اندامی و ده بردوامه کویروجی سرکرد حسین سلیمان اندام کمیتا ناوندیا پارتیا و گرتن سدم چیه؟ ما سبب تنهی پیاده جان کریاری خودانا کرده دوید چم حیوان هبد هندری زندانی ویده او حوالایا هاتبو سردانا وان کسی گو زندانی پیاده درکتن لتربسکیه لفقري بركتن في شاوينا او قرتن او تفسيرينا برنو حطاني انها هنا نديار الكيدكيه ومكرجيناتنا وافكاري وانا برنجي ويتمبر دوام به تيجي فيجي قنجيل وان دكنا باش ما مستجبر چه پیده هر دم اندامو سرکردین و دگره پیده چه جواد خوازه و هاول ندای کون وی کناس بکن بله استید نگیم چیمت خوازه پرسامه پیده چه جواد خوازه دما کو سرکرد و اندامه و دگره بله بله مادام گو پارتپتا کسی انجمنا کردی خودی پروژاک نتوینن دوزا مافیا ملتی کردکن اوانا به تکیلی وانا به رژیم سوری و ایرانی رایه و به رژیم عراقی جنایی وک مالکی وان رایه ناخوازن بو تفقرا ملتی کرد پروژه خوی نتوی به بسری و وان کریارات حقی ملتی کردکو تایبت کسی گو خودی وی پروژه نتویه و پدا کسی معروف پروژه نتویه دوزا مافیا ملتی کردکه و ام جدو دانا کردن حتانی که ام دو وی کریار ام دو مافیا ملتی کرده بن و پیدیجی کریاری وانا و بیرنگی بن مخابن يعني باشه چاره چیه جبو سربس بردانا اوان کسان هر وها جبو راوستاندنا گرتنا سرکرد و اندام و آلی گرین و چاره چیه؟ سبب چیه او بخوا حدانی که خودی پروژه نتوی کردی گو انجمنا کردی به پدکسی به گاوا گو وی مافی دپاریزه و دوز دکه و خوازی گو ملتی کرد جیبه به وقت غیر ملت او جیبه به خودی کیانک او جیبه به خودی مافک علا مجید نام آلی خلقی دبن به ده حتی جوان بیش برگو او به توجیهات جمنه ملتی کرد کار دکن جبر وینا وان تشاد حقي مدتكن كورتا دقرن ضريبا دابين سر خلقي چالكوانا دخن زندانا خلقي دخن درفي حدودا يعني شكاري خراب هي دي بالاوان دكن مخابن وكسيقو بيرنجي جراد بيكاري جراد بي شكل دكي كردي سروانه لي او خد جوهري خد گوتنی خود توجیهات بریاری خود نج کردادستینه جه جهات دجمنه کردادستینه پرسامن او بو ماموستا محمد پرسامن چاره سری چیه حل چیه جبو راوستاندنا او گرتنا سیاست مدارو اندام و آلیگرین و هر وها چالگوانین کرد لروج آوای کردستانی چه جواتی خواستن هنوکو اینا کسی او حتى جوان بي تو مبرريغو فان تشتادكن وفان كرياريغو حقي ملتي كل كنت مبررجرتنا بس تاني كبر برجونديم جبني كردا تو برجونديم ملتي كرتي تنا يغوان شي اگر خدكن دبيجن ام الديمقراطيين نه رايا قبول ناكن نهيدن كسجالك يا بك جوان بي يا تيد من سياوان دكار يا رينادنت ياتيد بصفوان شوري وان بمشيا رينادنت وقتي قلت بيجن ريني ما بفرنجينه او فان كاراب سريت بينه يعني او حكمي قلنا بريارا وان نجم وانا ونجم جهتك الكرديه او نتويا كردي الجموان تني ند برنامج واند وند اجندي واند وتشكي مساله كرديه تنا دخوازن گو کارکی برنگکی شتوباوی
خلقي ناوي أخوة الشعوب ناوي أمة ديمقراطية بخواجنجو بان ملتا لبيش خينن وملتي كرد ناوان دي كارب بقيت تشتنخوا يعني 1400 سالي إسلامي نكاري بو أم ملتا نال بيش خينن 8 سالي شيوعيتين نكاري بو بان سال بيش خينن أم بخا أفكاري وانا إيه بقايا شيوعيتية يعني شيوعيتي رجع قول دروسادة هرفي حريات دام ملتا تمامي وان دولتا دوزا سرخبونا خكرن يعني جديد ده بازه دولتا خجروسا وقتان الاتحاد السوفيتي وقتان چمكي و كسيد ملتي الدنيا يدهي خواجي او خدي ماغ خدي كيان خدي نربه ويشما بندستي غيري خدبه او انا هاتين تشتكي بيجن براستي نقوش بوغ خدي مشروعك بيرنجيتكن اجندي دجمني ملتي كرد بتجيدكن ومعروف يعني ايران تدخل ايران تقاسي دجيتيا كرداتك ريجيما سوري تقاسي دجيتيا كرداتك ابا ريجيما سوري وروجي اي قياده قطري الجيدك اندري قامش لدود نافوان دو تشكي كردال برتونيه ايش مهاجرين باشي شلو هم تيكلي بواردكن هم علي كاري بواردكن هم خدمت اواندكن كاسر اساسي ايران تشتري ملتي كردك تحسب شيء اساسي تلتيك اليوم ايراني لك منطقه جو انا او دبيجين رزقار بويه تجا داعش تجا قوات بعث ايجو قول منطقين وايجو ديجيتيا نتني برجوندي كرداتكن ديجيتيا ملتي سوري ايجو ازادي خواز الترديد بله گلکی سپاس باجار قامشلو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه محمد سعید الوادی تلقى المبو